Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ayu, si pengamen jalanan itu kemarin. Sekarang saya siap menghibur kalian, tapi jangan lupa tekan tombol yang merah-merah itu loh. Subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Tapi ingat, jangan di skip ya. Oke, selamat mendengarkan. Samilul alim. Bismillahillazina yadur masmihi syai'u fil ardi wala fis samai wa huwa samilul alim. Samilul alim. Bismillahillazina yadur masmihi syai'u fil ardi wala fis samai wa huwa samilul alim. Samilul alim. Bismillahillazina yadur masmihi syai'u fil ardi wala fis samai wa huwa samilul alim. Samilul alim. Bismillahillazina yadur masmihi syai'u fil ardi wala fis samai wa huwa samilul alim. Samilul alim. Bismillahillazina yadur masmihi syai'u fil ardi wala fis samai wa huwa samilul alim. Samilul alim. Bismillahillazina yadur masmihi syai'u fil ardi wala fis samai wa huwa samilul alim.